Yes, all right. Yeah, I know bengizosho kuphela ukuthi bengizosho ukuthi kuphela angaqala uSiya ngoba mina igama likaBhaka ngalizwa ngaye bengingalazi ngisho ukulazi, so mhlawumbe yena usengachaza ukuthi lize lingene aqala ngi-introduce ukuthi kunomuntu ekuthiwa uBhaka ongaphansi kwakhe kwakusukelephi ubani mhlawumbe wacela ukwazi into kanjalo ukuthi unabantu yena abawubani. Okay, kulungile ngiyawuzama awungene emiyezi nawe ngizokuprotecta if ekushaya nge-psychology My king into ekanje ngifuna ukuqala nje ngiqale kahle ekuqaleni even nakuma date nomuntu uMax ngicela ukumxolisela lolu daba lolu akazi uMax wafika efike selethe uTamara esemlethe kumina akanalo ulwazi lezinto eziningi ngokunye usala endleleni futhi uMax akaze esho uMax ukuthi ufuna u2000 akaze uthola u2000 uMax uzwakala esebuza imaTamara into nje ngifuna ukuthi ninike ithuba sizokunika kakhululeka. Bengazi-ke angazi-ke ngokwami enginakho ekhanda bengazi ukuthi no2000 okwafika kulokhuzana kuMax lapha mana Tamara Tamara makhona into ayishoyo uzomiswa yithi ngicela nimise kuleli la 2000 imaTamara njengoba sikhona la sifuna ukumuzwa uyabo wena makhona ipoint olitholayo ngicela uthola into yokubhala ulibhale phansi ipoint uyabo uma sewukhuluma angeke uzokuphazamisa nawe ngoba sifuna ukumuzwa lana kunabantu abahlakaniphe kakhulu khona ngisho amajaji abukayo asenkantolo la khona amaphoyisa khona othisha khona abantu abasezingeni khona apolitician ahlakaniphe kakhulu alilalele khona abaphathi bamaphoyisa bala khona igebengu khona somabhizinisi abala so asikwazi ukukhuluma njengezingane emjondolo uyabo 2000 right. Yes. So wawusuthi ubona ukuthi ke kushuthi ngoba ethathe lo 2000 awunika uMax futhi iyona mali kaDrink esebenzayo u2000 wawusuthi akathathe wona lo 2000 wakho okuye kube iyona mali yakhe kaDrink ne. So ngibuka la ingabalance ke lento one what if uMyezi ubethatha lo 2000 omnike wona wawusenika uMyezi uyabona ukuthi uMyezi wawunika uMax uyabona ukuthi uMyezi akasasele nalutho. So ithi into ke at least ke siyazi ukuthi kwaba namaphutha ekuqaleni wathatha imali wayokwenza izinto engabanga successful ne feedback mhlamba uyitholanga kodwa ulentoza umphathi uMyeza egcineni akasele nalutho if ngempela amnika uMax kodwa nangu uMax lapha phezulu bamzama ngizofisa mina lento ukuthi ephawule lapho nje before esithuke uMax ephawule lapho ngiyabuzwa phela benitheni ngizokunika nami no ngifuna ukungena kweTamara la masango mfethu ake simnike ithuba lakhe nje uLokhuzana uTamara ngoba sesi-unfair yena simvalile ngesikhathi ukhuluma uLokhuzana uMyezi ngimyekeleni bengabe ukhuluma wena is because ubuzwakala as if nawe vele uyamprotecta uTamara kodwa sengiyeza ukuthi okay uyamprotecta kodwa usuveza enye into ukuthi uma ukuthi kanje ayibalance equation Tamara ngicela ukuxolisa mina kumele ngiprotect ungazi ufile ukuthi awuprotectiwe ngibe ngikhona ngifuna iqiniso over to you umshana lesibili ngoba nithenga wena Tamara uMyezi ubelokhu ethi ikhathi and kufana naye lokho okunoke efuna ikhathi ukuthi ikhathi ihamba kanjani uyafana naye uMyezi lokho yabo kodwa amagama akawabali into ayigcineyishilo uthe uyazana noKing Bhaka and uqinisile siyazana ngoba sike sifonelane uyabonga yonke ngiyabona sike sifonelane so uma ngabe ke manje enmention igama lami wamenshina nawo phakathi umthakathi wamenshina nawo abanye abantu ongafuni ukubasho you understand yini mase ukhuluma ngemali ekhathwayo bese kufakwe lami igama as if ngi-expect ukhathi lapho yethi proof ayikho Tamara mntanami kodwa nabo mntanami ukuthi nibancane nizozicomplicate ngempela nibancane ngiyabona mina eKing Bhaka bengithi mhlambe bamzama asilungise lento uma sebona indodakazi ukuthi ushayisile ngilindele igama lokuthi uyaxolisa